රටේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව විපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සභාවේ කල්තබන යෝජනාව සඳහා කතා කිරීම විවාදයෙන් කතා කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන සතුටු වෙනවා. ඒ කතාවට යන්න ප්‍රථමව අද දවසේ උදේ වරුවේදී අප බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වන චාමර සම්පාත් දසනායක මන්ත්‍රීතුමා විසින් කියපු කතාවක් අපේ බණ්ඩාරවෙල ධර්මදූත පාසලේ ශිෂ්‍යයෙක් සම්බන්ධව කතා කරා. ඒ වෙලාවෙමද අපේ විමල් එමෙතිතුමා කිව්වා අපේ ජනාධිපති අරමුදලින් ඒ සම්බන්ධව කතා කරලා ඒ මුදල ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල කරනවා කියන එක මමත් ඒ සම්බන්ධව කතා කරමින් ඒ දරුවට එයා ජනාධිපති අරමුදලට යොමු කරමින් මූල්‍ය ආධාරයක් හැටියට අධ්‍යාපන මූල්‍ය ආධාරයක් හැටියට මාස්පතා ගෙවීමේ ක්‍රමයක් කරලා දීමට ඉතාමත් ඔඳුම විදිහේ ගෙවීම් ක්‍රමයක් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා කියන එකත් කියමින් මේ වත්මන් රටේ තියෙන වත්මන් තත්ත්වය ගැන කතා කරනකොට යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමත් ඒ වගේම කාරණාවක් කියන්නත් අත්‍යවශ්‍යව තිබෙනවා අපේ මේ කාරණාව සම්බන්ධව. විශේෂයෙන්ම මේ කාලවකවානුව තුළ කතා කරපු එක කාරණාවක් තමයි විශේෂයෙන්ම අපේ ජනතාව කඳුකර ජනතාව කඳුකරය නියෝජනය කරන විශේෂයෙන්ම මම ආඩම්බරින් කියන එකක් තමයි ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච ජනතාවගේ නියෝජිතයෙක් හැටියට ඒ අය මෙතන ඉන්න අපේ රටේ ඉන්න බොහෝ අය ඒකට එකඟ වෙයි. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වුණේ මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඇති කරලා විශේෂයෙන්ම කඳුකරේ නායකයන්ව පා කරමින් අපි වගේ සාමාන්‍ය අයව ගෙනාවෙත් ඒ ජීවිතවල වෙනසක් ඇති කරන්න ඕනේ කියන එක නිසා. ඒ වෙනස කියන්නේ මීට කලින් හිටපු අවුරුදු 70ක් තිස්සේ කාලයක් තුල හිටපු අය බලාපොරොත්තු වෙන බිල්ඩින් හදන එකයි ලොකු ලොකු ව්‍යාපෘති කරන එකක් විතරක්ම නෙමෙයි අපේ කිව්වා වගේ පොසත් රටක ලස්සන ජීවිතයක් හදලා දෙනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා ආවේ. ඒකයි ඉෂ්ට කරන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරනකොට අපිට පටන් ගන්න වෙලා තියෙන්නේ අත්‍යවශ්‍යම මූලික අත්‍යවශ්‍යතාවයක් වෙන ඒ බිම මට්ටමින් තියෙන අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කිරීමේ ඉඳන් ලොකු ලොකු ව්‍යාපෘති කරන්න තරමට ඔක්කොම දේවල් කරන්න තියෙන්නේ ජාතික ජනබලවේගය කැටියට අපේ ආණ්ඩුවේ ලොකු ව්‍යාපෘතිත් යනවා. ඒ අස්සේ ඔබ සමහර අය හිතනවා ඇති මේ ව්‍යාපෘතිය අපි මූලිකත්වයේ දෙමින් මේ යෝජනා විශේෂම මම කියන්නේ මූලික අයිතිවාසිකමක්වත් ඉෂ්ට කරලා දෙන්න නැති මම ළඟදී එක්කෙනෙක් කියනවා අවුරුදු 76ක් තිස්සේ කවුරුත් මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඇටියට කවුරුත් නොකරපු ඒවා කරනවා කියලා. ඇත්තටම ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් ඇටියට අපි කරන්නේ අවුරුදු 76ක් තිස්සේ කරපු නැති ඒවා තමයි කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කරපු ඒවා අපි කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ කරපු දූෂණ ක්‍රියාවලිය අපිට කරන්න බෑ. අපරාධකරුවෝ නිසා දැන් ගිහිල්ලා අපරාධකාරයෙක් කියලා සැක කරගෙන ඉන්න මිනිස්සු වෙනුවෙන් උපවාස කරගෙන උද්ඝෝෂණ කරගෙන මාපාර ඉටගෙන ඉන්නවා. අපරාධකාරයන්ව ඉරේ ගිහිල්ලා බලලා ඇවිල්ලා ඒ ඔයාලට ප්‍රශ්නයද කියලා අහනවා. ඒ මිනිසුන්ගේ මම අද දැන් අහනවා මගේ මිනිසුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් මගේ දරුවන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා මම ඔයගොල්ලෝ හිතන පාත් වැඩ ඔයාලා වෙන් කරගෙන ඉන්න පාත් වැඩ කියලා ඒක මගේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යමය අවශ්‍යතාවයක්. ඒ සෞඛ්‍ය නිරෝගී අනාගතයක් පරම්පරාවක් පිටවීම පිණිස ඊට වඩා පාත් වැඩක් කරන්න උනත් අපි ලෑස්ති. ඒක ප්‍රශ්නයක්ද කියලා මම ඒ වගේ වැරදිකාර අපරාධ කරන අයගෙන් මම මේ ප්‍රශ්නය අහනවා. මම ආඩම්බර වෙනවා අපි කියපු දේ අපි කරනවා. කිව්වා
අපේ ජනතාව මගෙන් කිව්වේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ ජාතික ජනබලවේගයෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ කඳුකර ජනතාව ඉතා කඳුලින් අමාරුවෙන් ඒ මූලික අයිතිවාසිකම්වත් සපුරන්නේ නැති මිනිස්සු සමාජයක් ඒගොල්ලෝගේ ජීවිත ගොඩනගන්න කියලා. ඒක තමයි ආණ්ඩුවක් ඇටියට අපි කරන්නේ. ඒ වගේම මේ දැන් තියෙන වත්මන් වාතාවරණය තුල මේ කෙනෙක් කියනවා අපි සමහර මුකුත් කරේ නැහැ කියලා. අපි කරනවා. දිත්වාගේ ආපදාවට පත් වෙච්ච ගමන් කඳුකර බැලුවේ නැහැ, සිංහල මුස්ලිම් ભેද බැලුවේ නැහැ. සියලු දෙනාටම නිවාස ආධාර දීලා ගෙවල් අදලා දීලා දෙන්නටත් අපි මුල්කල් තියලා තිනවා වතුකර ජනතාවට. ඒ වගේම පාලම් බෝක්කු අදලා තියෙනවා, පාරවල් අදලා තියෙනවා. දිත්වායකින් ආපදාවට පත් වෙච්ච සියලු දේවල් යථා තත්වයට පත් කරගෙන අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා එයාලට සමහර අවුරුදු 76ක් තිස්සේ පාලනය කරමින් මිනිස්සු අතරට ගිය නැති අයට ඒවා වැඩක් නැති වුණාට අපිට ව්‍යාපෘති කරමින් රට ඉහළට ගෙනියන්නත් පුළුවන්, සමාජ ජීවනය ඉහළ නංවමින් ඉදිරියට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මම කියනවා ඒ වගේ ඉතන එකත් එවැනි අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ඒක පාත් ලෙස සිතන එකම ඒ මානසිකත්වයම ඉතාමත් මන්ද මානසිකත්වයක් කියමින් මම ඊළඟට මං යනවා. விசேஷமாக இன்றைய தினத்திலே பேச எடுத்துக்கொண்ட விடயமானது தற்போதைய நாட்டின் காணப்படுகின்ற அரசியல் சூழ்நிலை குறித்தும் நாட்டின் நிலவரத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பேச்சிலே விசேஷமாக இன்று உலகம் பல்வேறு சவால்களை எதிர்நோக்கி கொண்டு வருகின்ற சூழ்நிலையிலே கிழக்கில் நிலவும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே காணப்படுகின்ற பதற்றமான சூழ்நிலை. ගරු මන්ත්‍රීතුමිය තව විනාඩි දෙකක කාලයක් පමණයි ඔබතුමියට තියෙන්නේ. காலநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்பட்டும் இயற்கை அனர்த்தத்தினால் உலக நாடுகள் முழுவதுமே மிகவும் அனர்த்தத்துக்குட்பட்டு அதே போல மக்களுடைய வாழ்வாதாரமும் பல நாடுகள் பொருளாதாரத்தில் மட்டுமல்ல வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லியிருப்பதை போலவே எம்மை போன்ற நாடுகள் விசேஷமாக ஐக்கிய நாட்டு சபை, உலக வங்கி மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியம் போன்ற சர்வதேச அமைப்புகளின் கூட உலக பொருளாதார வளர்ச்சி மந்தமடைந்து வருகின்றதும் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு தொடர்பில் நாடுகள் கடும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்ற நிலையிலே விசேடமாக இவ்வாறான பாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் மலையக மக்களை விசேடமாக நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மலையக மக்களை குறித்து பேசினால் அந்த மக்களுடைய தித்வாவினாலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான கொடுப்பனவுகளை கொடுத்திருக்கிறோம். வீடுகளை அமைப்பதற்கான வேலை திட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன, பாதைகள் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, பாலங்கள் நிர்மாணித்து கொண்டு இருக்கின்றன. இயல்பு நிலைக்கு மாற்ற வேண்டிய எல்லா வேலை திட்டங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே போலவே மக்கள் தரமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான வேலை திட்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதே போல இவ்வாறான கடுமையான சூழ்நிலையிலும் கூட நேற்றைய தினம் அடிப்படை உணவுப் பொருட்களின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல மலையக மக்களுடைய விசேடமாக தோட்ட தொழிலாளிகளுடைய சம்பளம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த காரணங்களை காட்டி இன்று நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிற பொருளாதார நெருக்கடியை காட்டி மக்களுக்கு கிடைக்கப்பெற வேண்டிய அந்த ஊதியத்திலே நாங்கள் எதுவும் கை வைக்கவில்லை, இன்னும் வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் வாழ்க்கையும் மேன்மேலும் உயர்த்த வேண்டும் என்ற நடவடிக்கையிலே எனவே நன்றி தலைவர் அவர்களே. எனவே இதனை நிறைவேற்றுவதற்காக எடுத்த முயற்சியிலே வளமான நாட்டிலே அழகான வாழ்க்கையை முழு சமூகத்திற்கும் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான எல்லா வேலை திட்டங்களையும் நாங்கள் செய்வோம் என கூறி விடை